Hallelujah. 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 YESU nashimwe cyane. May God be glorified. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. I greet you again in the name of Jesus Christ. Kandi nagira ngo nongere ngusabe ngo unyakirire umuntu mwicaranye mumbwire ngo ndakwakiriye mu ijambo ry'Imana. Yeah, I beg you to receive your neighbor and say, I welcome you in this word of God. Amen. Amen. Shimye Imana kuri uyu munsi. I thank God for today. Kuko Imana ari nziza. God is good. Shimye Imana kuko Imana inyemereye gushyika hano hantu. I thank God because He allowed me to read here. Amen. Amen. Nkuko nabibabwiye nkorera umurimo w'Imana muri Arizona. As I said, I serve God in Arizona. Mu gihe nafataga urugendo nerekeza hano mu mirimo yari yanzanye. When I took journey towards here for my business, muri gahunda ntabwo natekerezaga ko tuzaturi kumwe namwe. In my program, I didn't expect to be with you today. Ariko umuteguro w'Imana, but the plan of God, wo utandukanye n'umugambi wacu. It's different from ours as a human being. Rero nshimye Imana cyane kandi nshimira umukozi w'Imana mushumba wanjye nkunda kandi nubaha. I thank God and I thank the servant of God, the man that I respect. Uyu ni umushumba wanjye Ndizeyirize. This is my pastor. Ni umushumba watuyoboye igihe kinini tukiri muri Afrika. He shepherded us when we were in Africa. Ariko nshimye Imana ko twongeye no kubageraho akorera Imana mu mugisha. And I thank God to see where he serves it right now. May God bless him. Yatubereye umugisha n'umudamu we mu gihe gishize yari yadusuye ku itorero iwacu muri Arizona. He has been our blessing. They visit us in Arizona with his wife. Ariko mu byo twatekerezaga ntabwo twatekerezaga ko uyu munsi tuzaturi kumwe nawe. What we planned and what we thought, we didn't know that we're going to be with him today. Ariko Imana ishimwe ko yabikoze neza, Imana ishimwe. But may God be glorified because he did it. Nongeye gushimira abakozi b'Imana b'iri torero. I thank the servant of God of this church. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Imana yabahamagaye ikabaha uyu murimo yongere ibahe umugisha. The God who called you and give you the service may bless you. Nkuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo nkuko umuhati wacu ntago ari ubusa ku mwami. As the word of God said, our zeal is not nothing. Ndabihamya neza ko umurimo barimo Jesus Christ. Umwami Yesu azawusohoza mu gihe cye. And I testify that the service which is in you, God will bless it tubashimiye one ko day. mwatwemereye kuba umugabura w'ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. I thank you to allow me to preach today with you. Imana ibahere umugisha. May God bless you. Shimye Imana ko twongeye kubona na bene data. I thank God to see my brethren. Hallelujah. Amen. Umuririmbyi yuzuye umwuka baravuga ngo ni byiza kureba abana b'Imana bateranye. The singer are full with kandi ngo bakundanye. to see the children of God in love. Hallelujah. Amen. Nongeye gushima Imana ko mbonye uburanga bw'abana b'Imana. I thank God because I see the beauty of the children of God. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Murasa neza. You look very beautiful. Kandi ntabwo musa neza kubera ibyo mwambaye. You are not looking good because of your clothing. Ahubwo musa neza kubera wagize kuba mwiza. You are looking very good because of the one who prepared you to look like. Ikibarimo. You look very nice because you have something in you. Imana ibahere umugisha. May God bless you. Nongeye kunezerwa kubona umuhungu wanjye aho yicaye hari inyuma. I thank God to see my son when he's sitting behind everybody. When I say my son, I know what I mean. Bosco, ndagira ngo haguruka mwanya wawe. Bosco, raise up and greet. Hallelujah. Amen. Yesu nashimwe. Jesus be glorified. umugisha cyane. May God bless you a lot. Numugabo ndabizi ariko nkwise umwana ntago manibeshe. It's a married man, but when I name him as my son, it's not It's a son that we walk together. Kandi Imana iguhe umugisha kuko ukiri mu nzu buntu bw'Imana. And may God bless you because you stay in the house of the Lord. Imana nishimwe. May God be glorified. Rero bene da Imana ibampere umugisha. Brethren, may God bless you. Kandi ndishimye rwose. I'm very full of joy today. By'umwihariko bivuye ku mutima wanjye ndishimye. Extraordinary from the bottom of my heart, I'm happy. Kubera ko aha hantu turi
Because the place in which we iyo abana are, b'Imana bahahuriye, when the Son of God meet iyo there, abana b'Imana bongeye kuhagera, when they reach that place hari and they ukuntu gather together, umutima ujya wongera ugakumbura, the heart is bigatuma missing it. ibyishimo byo mu mwuka byongera bigafatana n'abandi bari mu mwuka. The joy Hallelujah. of the Spirit reach the Maze heart. umuriro w'umwuka ukaba mu nzu y'Imana. The fire of the Holy Spirit in the house of the Lord. Imana nishimwe. May God be blessed. Shimye Imana kuko hari ubwoko bw'Imana, Imana yisigarije yabitsemo umugambi wayo muri uyu musozi. I thank God because they are remnant, the rest of God who are on this mountain. Amen. Amen. Ndavuze ngo nshimye Imana kuko hari abantu b'Imana, Imana yabitsemo umugambi wayo kuri uyu musozi. I thank God because there are remnant, the rest of God in which God puts His trust on this mountain. Imana ishimwe. May God bless you. Kandi Imana mukorera mukomeze muyikorere. Keep serving the same God as you do. Abacuruzi bo mu isi baracuruza bagahomba. The businessmen do their business, but they are lost Abanyamashuri their bariga profits. bakarangiza bapfiriye ubusa. Those who are at a school, they finish it, but in Ariko reka vain. mbabwira akamaro k'umuntu wabaye mu nzu y'Imana. Let me tell you the value of the one who lives in Bibiliya the value yarambwiye of ngo the nta house of muntu wigeze umukorera ngo yikorere amaboko. God. Nobody is been walking in Umukozi vain. w'Imana yuzuye umwuka wera. The servant of God full of the Holy Abango Spirit. dore nari umusore dore none ndashaje. I was a young man, but right now I'm Ariko older. ntabwo nigeze mbona urubyaro rw'umukiranutsi rusabiriza. But I didn't see the right one begging. Imana ikomeze ibagumize mu buntu bwayo. May God keep you in Mukomeze mwibere mu nzu y'Imana. His warm. Imana nishimwe. May God be blessed. Hari gahunda nyinshi nabonye umutima wanjye washimye cyane. There are so many programs that my heart will be pleased with. Burya Imana ikomeze ibambike imbaraga. May God be armed you with the spirit and of energy. Kandi nongere mvuge ngo bayobozi b'iri torero Imana ikomeze ibahe umugisha. And I tell again for the servant of this church, may God Mukanya bless reka you. twinjire mu ijambo ry'Imana. Let us go into the word of God. Tuganire icyo umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye. Speak what the Holy Spirit put in my heart. Imana nishimwe. May God be Bene glorified. data numva kuri uyu munsi hari ibintu byinshi, hari ugera imbere y'ubwoko bw'Imana wareba ishusho y'abana b'Imana ukumva hari ibintu byinshi bibyiganira mu mutima wawe kuvuga. Brethren, when you are encountering the presence of the Lord among His people, your heart tells you a lot to preach. Ukumva hari n'ahantu watangirira kubera impamvu. And sometimes it's hard even to know where to begin with. Ukumva umutima wawe wongeye gukumbura ikindi kintu. And you feel your heart is missing something else. Ukumva umutima wawe wongeye kugera ahandi hantu. And you feel your heart reach another level. Iyo tugeze mu nzu y'Imana, Once we reach the temple of niyo God, mpamvu umwanditsi yavuga ngo burya ngo tujya tuva mu bwiza maze tukinjira no mu bundi. we keep the glory Imana from the glory nishimwe. to glory. May God bless. Amagambo y'Imana twamaze kumva, The word that we heard already, abaririmbyi batambutse hano baririmba, singer have sung a lot. bari barimo batubwira ijambo ry'Imana. They were preaching us the whole gospel of God. Mpamvu iyo tugeze muri uyu mwanya wo kuvuga ijambo, The reason why when we reach the time like this, yewe ndi umukozi w'imburamumaro I am a worthless kandi servant. nciye bugufi imbere y'ijambo ry'Imana And I have bent down in front of kugira the ngo word of icyo God. nyir'ijuru yateguye So that what the God prepared, aba ari cyo nyemerera kubabwira. let be it to be preached to you. Kandi ndavugana nawe, Imana ishaka kuvugana nawe. I want to tell you what God wants me to tell you. Iri jambo rikubera iryawe. This word may be yours. Imana ishimwe. May God be glorified. Turasoma cyangwa se turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo We preach about the word which says umumaro cyangwa se imbaraga z'amasengesho. the power of the prayer or the value of the prayer. Umumaro w'amasengesho. The value of a prayer. Twari turimo twiga ijambo mu kanya We have been taught the ubwo word umukozi last w'Imana time. Paulo Once the Apostle Paul, yandikiraga iri torero Abaroma, when he wrote his epistle, arabwira ngo to the noneho Romans, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana my brother, I beg you ngo to mutange imibiri yanyu offer your own bodies. ibe ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. So
so that your body can be glorified, holy and good sacrifice to God. aho yavuze nk'amagambo atandukanye menshi. He preached about different words. arongera ababwira ngo kandi ndabinginze kugira ngo ntimwishushanye. And I beg you again, don't be conformed. ntimwishushanye. Don't be conformed. Imana ishimwe. May God bless you. Kwishushanya murabizi? To be conformed, you know it. Kwishushanya. To be conformed. Amen. Amen. Reka no kujya cyane muri iryo jambo hari umwigisha waryigishije. I don't want to tell too much. ariko narishatse kubabwira ko I want to tell you this. ijambo ry'Imana ryarangije ritubwira ngo ahubwo mugire agakiza kazima. The word finishes saying, have a good salvation, strong one. Agakiza kameze gute? How Kazima. Siko biri? Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Good salvation. Agakiza kazima. Good salvation. Gatura mu muntu muzima. It lives into Imana a good ishimwe. person. Kandi agakiza kazima. And good salvation. Iyo gatuye mu muntu wamaze gukizwa. When it dwells in somebody uwo muntu bamaze gusobanukirwa uwamukijije. And that person knows who saved him. Imana ishimwe. Amen. Kandi uwo muntu wamukijije, the one who saved him, akaba yaramukijije ikintu cyari kimuteye ubwoba. He saved him from a tremendous suffering. There is a salvation. Utanga agakiza. There is a savior who gives salvation. Ubundi bigatuma abantu bakizwa. And it makes people to be saved. Amen. Amen. Imana nishimwe. May God Uyu munsi glorify. tuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Today we talk about the power of the tuvuge prayer umumaro wayo. and its value. Imana nishimwe. May God be glorified. Gusenga, praying, mu gihe bamwe bavuga ngo ibintu birera agakiza. some people think concerning salvation. Numvise nakomeza muri iryo jambo. I fought myself to keep ikintu going cya on mbere that same kirera way. agakiza. Something which makes the salvation. Ni amasengesho. Prayers. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera. Singers full of ngo njyewe ndi umukristo. He said that I'm a Christian. Hallelujah. Amen. ngo njyewe ndi umukristo. I am a Christian. Nzahora ndiwe. I will stay the same. Nzahora ndiwe. I will stay. Muri Amerika nzaba ndiwe. Mu Burayi nzaba ndiwe. In America and Europe. Muri Texas nzaba ndiwe. In Texas I will stay the same. Mu mastate yose nzaba ndiwe. Ngo kandi nzabikomeza. And I will keep going. Ngeze kuhugu. At the end. Amen. Amen. Ngeze kugupfa. That's it. Mana ishimwe. Soma ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 16. We read the word of God in Acts chapter 16. Umurongo wa 20 kugera kuri 26. From verse 20 until verse 26. Dusoma ijambo ry'Imana. Let us read the word of God. Ibyakozwe n'intumwa ibice 16. Acts chapter 16. Duhere ku murongo wa 20. From verse 20. Kugera kuri 26. Twihute. Till verse 26. Bibiliya iravuze ngo babashyira abacamanza ku batware. Babashyira abacamanza bati aba bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu. Kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turi abaroma. Abari bateraniye aho babahagurukira icyarimwe. Abacamanza babatanyaguriza imyenda bategeka ko babakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe. Bategeka abarinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, bararirimbira Imana. Izindi mbohe zirabyumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Amen.
Yesu ashimwe cyane. May God be glorified. Yesu ashimwe. May Navuze Jesus ngo be turavuga ku glorified. ijambo rivuga gute? I told you about the which word? Umumaro w'amasengesho. The importance of Cyangwa prayer. se imbaraga z'amasengesho. The power of prayer. Imana nishimwe. God be Abana glorified. abakozi babiri Paulo na Sila Two servants, Paul and Silas, bari mu murimo w'Imana. they were preaching, Bagenda bavuga ubutumwa nk'uko abakozi b'Imana bari kuvuga ubutumwa muri ibi minsi. walking and preaching. Barimo bagenda bavuga ubutumwa. They were walking and preach. Ariko ngo umunsi umwe One day, bagera mu mudugudu. they reached a given city. Bahageze Once they reached ngo there, bakomeza kuvuga ubutumwa kugenda bavuga ubutumwa. they keep preaching. Ngo inyuma yabo hari umukobwa. Behind them, there was a young Bakajya girl. agenda birukanka inyuma. She will follow with them, Avanga aba n'abakozi b'Imana. saying, "These are servants of Aba God. bantu n'abakozi b'Imana. These guys are the person Ngo of kandi God." barababwira ijambo ry'Imana ngo mukizwe. They preach you the gospel for you to be Ariko uwo saved. mukobwa But that girl ngo yararemwe imyuka mibi. was possessed by the bad spirits. Kandi ngo uwo mukobwa But the same girl, yungukiraga cyangwa se yatangaga cyangwa se yungukiraga abashebuja kubera kuragura. she gave a profit to her masters because of preaching fortune tellers. Ariko ngo umunsi umwe One day, mu gihe yakurikiraga Paulo na Sila bari mu murimo, one followed Paul and barimo Silas in bagenda bavuga the ubutumwa, serving, preaching. ngo Paulo arahindukira. Paul returned back. Hallelujah. Hallelujah. Arangije aramureba. And he looked at the girl. Aramubwira ngo mu izina rya Yesu In the name of Jesus, iyo myuka mibi nikuvemo. I cast out your bad spirit. Maze ngo imyuka mibi muvamo. The bad spirit quit her. Ba bantu bari bakoreshaga wa mukobwa Her masters, batangira bagira ibibazo noneho rero. they have trouble problems. Babanga uyu muntu This man, yari asanzwe atwungukira. this girl was beneficial for None us. dore ba bantu baramukijije. Look, those people save her. Ngo nicyo cyatumye That's the reason why bagende bajya imbere y'abatware. they came to the Barabwira magistrates. ngo aba bantu They said, these people, bavuga ibintu bitandukanye n'ibyo tuvuga. they preach something different Aba from our bantu bakora customers. imigenzo itandukanye n'iyo dukora. They have customers which are different from Kubera ko ours. twebwe turi abaroma. We are Romans, Ariko but maze uwo mwanya and during that time, bafata ba bagabo. they seized those people. Barabwira ati muze twereka tubajyana. Come and we see where we take you. Babajyana mu nzu y'imbohe. They take them to the prison. Reka nkubwire. Let me tell you. Reka nkubwire ikintu mwabarokore mwe. Let me tell you. You Reka have nkongere nkubwire iri jambo. salvation. Let me tell you this word. Reka nkongere nkubwire iki jambo ngiye kukubwira. Let me tell you again the word Ni that ukuvuga I'm ngo about to teach you. It means aba bagabo ngo barababoshe. those people has been fastened. Bababoha amaboko n'amaguru. Leg and arm was tied. Ariko reka nkubwire iri jambo. Let me tell you this. Hari ikintu kidutuyemo kitajya kibohwa. There is something in us which we cannot touch. Hallelujah. Amen. Hari ikintu kidutuyemo kitajya kibohwa. There is something in us that we can't touch. Imigozi babohesha amaguru ntago igikoraho. If you chain it, that's it. Ntago bijya Can't bikunda. touch it. It's impossible. Ntago bijya bikunda. It's impossible. Paulo na Sila barababoha. Paul and Silas have been Babashyiramo imigozi. They have been chained. Ngo ndetse babashyira mu mbago. They took them in stocks. Imbago murazumva? Do you know what stocks is? Imbago murazumva mwa bakozi b'Imana? Do you understand what stocks are? Yesu ashimwe. Maybe Jesus will glorify. Ni mu mbaho. Imbobani. Hallelujah. You attach your strong family. Babashyira mu mbobani. They put them in firm devices. Amen. Amen. Abahungu Paulo na Sila babashyiraho ngaho. Paul and the Silas were there. Babashyira mu mugozi. They put them in a chain. Barangije baregerana. And they put them closer to one another. Yesu ashimwe. Hallelujah. Baregerana mu nzu y'imbohe. They are closer in prison. Paul, yongorera Silas. he said to Silas, Aramubwira ngo it tells him, uzi ko baboshye umubiri.
Do you know that they are touching our body? ariko ikiturimo ntibarakiboha. But something which is in us, it can be aramubwira ati rero akazi kacu karatangiye. Now our job starts right now. Umurimo wacu turawutangiye. Our service begins. ariko imbago zari ziriho. But the socks were there. Amaguru aboshe. The legs were attached. Amaboko aboshe. Hands and the but something which is in us. Silas is the time to start our mission. That's the time to enter our mission. We can't hear as a prisoner. We are not in the prison. We came in the mission. Man, God be glorified. They start singing. They start singing. I am a Christian. I will remain the same all the time until death. Sang and sang. Sang and sang. When Paul told to Silas, it is not yet the time. Let us pray. They are praying. They prayed. They prayed. Izindi mbohe zose ziri mu nzu y'imbohe. Their comrades, prisoners heard. They heard it. Bwira mwene so ngo zirabyumva. Tell to your neighbor, they heard it. Ongera ngo zirabyumva. They heard it. Ongera umwongerere cyane ngo zirabyumva yewe. That they heard it. Nubwo mwavugira muri iyi nzu hano. Even if you speak from this building, nubwo mwasengera muri iyi nzu hano. Even if you pray in this building, nubwo mwasengera aha hano. Even though you pray in this building, imbohe zose ziri hano mu mujyi hano zose. Zizabyumva mu izina rya Yesu. Murabyumvise? Did you hear it? Murabyumvise? Did you hear that? Mu cyumba cy'amasengesho mujya muzamo mugasenga. In the room of intercession, mukaza kuwa gatandatu mugashyira amavi hasi mugasenga. You kneel down on Saturday in the prayer. Reka mbabwire. Let me tell you. Imbohe zose ziri muri uyu mujyi hano zose. All prisoners who are in Houston, zizagera igihe zibyumve. It will come a time that they will go to hear. Reka mbabwire ikizababera igihamya. Let me tell you what we testify it. Nuko muzabona baje babwira ngo turaje natwe. You will see them coming saying, now start our time will come. Hallelujah. Hallelujah. Ngo twumvishe gusenga kwayo. We heard your prayers. Imana isubiza amasengesho. God answered the prayers. Maze ngo muri uwo mwanya. During that time, ngo iminyururu. The chains. Amen. 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 Ese hari umuntu bari baboha? Among you is somebody who has been touched with chains? Mwe murabarokore hari umuntu kizaho. You are servants. You are a good Christian. Nobody didn't touch you. Amen. In that way. Nobody has been touched you. They have been attached like on this way. May God preserve you from those being touched. We have been freed from. Hallelujah. Hallelujah. There is no reason for us to be in the name of Jesus. We've been got free with Jesus Christ. That's why we walk freely. Amen. Amen. I tell you the power of prayer. Prayers of Paul and Silas. It came and full all the prison. Prisoners heard it. Yes, they hear them singing. Good voice from them. Yeah, you singers. You singers. Yes, may God bless you. The time that you spend in the rehearsals. You musician, God bless you. Amen. 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 I look at there. And over there, she reminds me something. Hallelujah. Hallelujah. Practice. The time that you spend in practice. Yeah.
hari ingororano y'abaririmbyi. Yeah, there is a reward for singers. Mu gihe abantu benshi bazaba bageze mu ijuru, during the time people will reach the heaven, ngo umurimo tuzakora murabuze. do you know the job that we will keep doing? No bwira gute? Singing. Reka mubwire abantu bazagira ibibazo. Let me tell you those who will encounter problems. Bababwire. Do you allow me to tell it to you? Babwire abantu bazagira ibibazo. Na abantu batakoze practice hano. Those people who didn't practice even here. Aba bantu mujya mubona baririmba bari kubitegereza gutya. Those people, while you sing, others are looking at you like this. Ati wa mukobwa waje muri korari akakureba gutya. Ask the young girl, come to join our choir. Musore we kukiri umujene waje kafata iyi piano hano ukayicuranga akakureba gutya. Young men, you still young, come and learn how to play piano. Ugifata icurange, wongera icurange, play instrument, play. Kamabwire hari ingororano z'abaririmbyi. Let me tell you, there are rewards for singers. Yes. Mujye muririmbira Imana. People singing for God. Iyo abaririmbyi bari kuririmba. When singers are singing, abaririmbyi bari kuririmba. While singers are singing, hari imigozi. There are chains. Hari imigozi. There are ropes. Ibihambiriye imbohe. Which are touched the prisoners. Kandi ugira ngo niziri muri gereza. Those thinking that are in prison. Nizaje mu itorero. Even those who attend the church, the service. Nizaje kwirebera. Those who came and as assisting. Nizaje kubyiyumvira. Those who come and hear themselves. Barimo baririmba. While the singers are singing. Ya migozi iragenda ikagenda ihambuka. Those roads are fastened. Umukozi Imana yahaguruka agiye kuvuga ijambo. When the servant ya migozi kamaze guhambuka. Ubundi tugatatura abana b'Imana. Tugataha twakijijwe. Tugataha tumeze neza mu izina rya Yesu. Going with salvation. Imana yacu nishimwe. Our God be. Imana yacu nishimwe. Our God be. Iyo abantu bageze hano ku muryango baje gusenga. When people reach this door coming to pray. Babazanywe na misiyo zitandukanye. They come with different missions. Ariko zuzuza ikintu kimwe. But which accomplish one thing. Abaje mu rusengero baje kuririmba. Those who came in abaje baje kubwiriza. And those who come abaje baje gusenga. Those come praying. Byose birangira bibaye amateraniro. It came together to one congregation. Amen. Amen. Ibyo byose bitabayeho nta materaniro. When all those three elements are not fulfilled, there is no service or congregation. Kubera ko twateranye. Once we gather together here, n'abantu baje gukora ibintu bitandukanye, with the people coming accomplish different missions, ibintu byose byabaye bikaza kubyara amateraniro. And something put together church service. Paulo na Sila barasenga. Paul and Silas prayed. Imbohe zose zirabyumva. All prisoners heard it. Maze ngo iminyururu yari baboshye ku maboko yose. All the chain which attached their hands and ivaho. They are broken. Amen. Amen. Hari umugozi ushobora kuba ari ukugoza uyu munsi. There is one rope which can attach you to them. Mbenda birashoboka. It's possible. Hari umugozi ushobora kuba wari ukuboshye muri iyi minsi. There is a rope which can be attaching you to them. Ariko reka nkubwire imbaraga z'amasengesho. Let me tell you the power of prayer. Zigeze inyeganyeza inzugi z'ibyuma. They shake all the metal doors. Hallelujah. Amen. Zigeze inyeganyeza inzugi z'ibyuma. They shake the metal doors. Zigahumura impumyi. And they open the blinds. Imbaraga z'amasengesho. The power of prayer. Imana nishimwe. May God be blessed. Aba bagabo, those men, Petero na Yohana, Paul and John, umunsi umwe baragenda bajya ku rusengero. One day they go to the church. Amen. Amen. Bava mu rugo bambaye neza. They quit their home being well dressed. Like we were here. Amen. Amen. Yes, ashimwe. God bless. They go to church. They go in their way talking to one another. When you go to church, how do you talk to one another? Amen. Amen. You serve the people. When you go to church, how do you talk to one another? How do you talk? Do you play music, gospel music in your car? Hallelujah. Hallelujah. Nako. Yeah.
Yes, ashimwe cyane. May Jesus be blessed. Ariko But hari n'abantu batajya bashyiramo akaririmbo. there are those who do not even play the songs. Noneho yicaranye mu modoka bari kumwe n'umudamu we bandi bakuza ku rusengero. Some couple in their car coming to church. None akamubwira ati ariko mugabo wanjye uzingumira arankubise koko. One says, do you know how you hit me with your fist yesterday? Harya ngo tugiye gusenga, right? Do you think that we go to church? Tupfa kugenda nako. Let's go. There is no other way. Ariko ndavuga ntabwo ari mwe ndi kuvuga ariko. But I don't talk about you. Amen. Amen. Ntabwo ari mwe. It is not you. Iyo navuze ko mwe muri abarokore. I said that you are the saved people. Akamubwira ati He said to him, ibyo byose tugezeyo bakabona tutari kumwe. when we go there and they see that we are not together. Kadupfa kugenda, right? Let us go. Ubwo bari mu modoka bari kujya he? They are in the car going where? Bajya ku church. They go to church. Ariko nanshatse kuvuga umukozi w'Imana witwa Paulo Petero na Yohana. I was about to preach about the servant of God, Paul. Baragenda bageze ku rusengero. They reach the church Hafi ku muryango hariya. nearby the door. Ngo bahasanga umuntu wari umaze iminsi ari aho hafi. They meet somebody who have been spent days there. Amen. Amen. Amateraniro yari yatangiye. Service started already. Ngo abantu impamvu uvuga ko yari yatangiye. The reason why I said it started. Nuvuga ngo biriya vuga ngo abantu bose babanyuragaho bakabahereza bajya mu rusengero. It means that people pass through and they give their almonds. Bakabahereza ikintu gutya bakabahereza. They give them almond money. Abakozi Imana bamugezeho. When this servant of God reached him, bari bambaye neza gutya. They were very well clothed. Amen. Amen. Noneho ngo wa muntu aravuga ati abangaba bo. And the man said, oh, these people here, batandukanye n'abandi baciya. They are different from the one who passed already. Babandi baciya bambaye udupira duciye amaboko tugera gutya. Oh, those who came before, they have been short t-shirts. Hari n'abandi baciye hano bari bambaye ipantaro bazimanuye zigera hano hasi. Oh, there are some people who passed have been sagging their pants. Hari n'abandi baciye hanga bazishanyaguye hano mu mavi yose bazigeza hano. Oh, there are those who people passed their kandi abo bose binjiraga he? All those who entered the church. Binjiraga he? Where they entered? Abari mu mwuka turi kumwe. Those who abari mu mwuka turi kujyana neza. Are we together? Yesu nashimwe cyane. Jesus be glorified. Uwo mwanya rero wa muntu arabitegereza. By that time the people look at the person look at them. Abangabo batandukanye n'ababandi. I said these people are different from the others. Ikintu ngiye gukora. What am I going to do? Ngiye kurambura mbasabe. Let me raise my hand and beg. Barampatu. They're going to give me a lot. Amen. Amen. Abakozi Imana barahagarara. The servant of God stopped. Baramwitegereza. They look at him. Baravuga ngo. They say this. Ikintu uri mutekereza mu mutima. The thing that you think in your heart. Ntacyo dufite. We don't have it. Amen. Amen. Hari abantu bajya bakwitegereza. There are people who look at you. Bakagutekereza ukundi. They think you differently. Ndetse bakanakwitiranya n'ukundi kuntu. Maybe they confuse you from yewe something ndetse else. bakagukeka n'ukundi kuntu. And they think you in the wrong way. Yewe ndetse bakagushushanya n'abandi bantu. Even they like you to other people. Ariko icyo ngicyo bari gutekereza. But the thing that they are thinking about you ntago ari cyo ricyo. is different. Ahubwo hari ikintu nyiri ijuru yakuvuzeho. There is something that the heaven God talked to about you. That's something which is true in you in Jesus' name. Maze arababwira ngo rero twitegereze. And they say, look at us. Ariko icyo dufite. What we have. Nicyo tuguha. That's what we're going to offer you. Amen. Amen. Icyo dufite nicyo tugira gute? What we have is what we're going to offer. Nicyo tuguhereza. That's what we're going to offer to you. Imana ishimwe. May God bless. Ngo baramwitegereza. They look at him. Maze wa mugabo nawe ari byamubayeho. That man, what happened to him? Akomeza kureba ko bakora mu makofi. He go look at them and he thinks they're going to touch their pockets. Mu gihe abakozi b'Imana batangiye kugirana connection n'ijuru. When they have been connected to the heaven. Mu gihe abakozi b'Imana batangiye kureba mu ijuru. During that time, a servant was looking at wa heaven. wa wundi w'ikirema wicara atangiye kureba mu ikofi. Yeah, the disabled man was looking to their pockets.
Aravuga ati hoya wowe reba ureka kureba mu ikofi ahubwo turebe. Don't look at our pockets, but look at us. Amen. Amen. Reka kurunguruka mu ikofi ahubwo turebe. Don't look around, look at us now. Maze ngo barangije baramubwira ngo when they finish it, dore icyo dufite rero. Here's what we have. Abango igihe wicariye aha hantu. All the time you spend here. Igihe umaze kuri uyu musazi. The spend that you spend on this mountain. Igihe umaze wicara ahantu. The time that you spend on this place. Reka nkubwire ijuru riravuze ngo ishize iherezo. The heaven said at end. Put the end. Ishize iki? It's put an end. It's put an end. This time now. Kubwo umwami Yesu twizeye. For the power of Jesus Christ we believe. The power which is turategetse mu izina rya Yesu. We recommend in Jesus' haguruka we muzima. Stand up. Ugende. Be healthy. Go. Hallelujah. 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 Bamaze guhaguruka. When they stepped down and stand up, and they singing and dancing with joy. There is a time that we will sing and dance for God. Hari igihe tuzaririmba maze tugatambira Imana. 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 Hari igihe tuzacuranga maze tugatambira Imana. Maze tugatambira Imana. Maze tugatambira Imana. Yewe maze tugatambira Imana. 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 Ayiwe maze tugatambira Imana. Maze tugatambira Imana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu nashimwe. Jesus is glorified. Reka mbabwire mwe abarokore. Let me tell you, servant people, nidukomeza tugasenga, if we keep praying, nidukomeza tugasenga, if we keep praying, hari igihe tuzaririmba, one day we're going to sing, maze twanaza tugatambira Imana, and finish that and dance for God. Wihanga amaso kubikugose. Don't look at your problems. Wihanga amaso kubyo umaze mu iminsi. Don't look at what to spend. Wihanga amaso ku migozi bakuziritse. Don't look at the ropes which has been attached to you. Baziritse umubiri. They attached the body. Ariko ntibaziritse ikikurimo. But they didn't attach what is in you. Impano yawe ikoreshe. All your gift, let use it. Imana ishimwe. May God be glorified. Impano yawe gira gute? Your gift, iyikoreshe. Use your talent. Kubera ko hari umunsi umwe, because there is one day tuzayihererwa ingororano. We're going to get rewards for Narindi it. bamubwira, I were telling you, imbaraga z'amasengesho, the power of the prayer, zijya zinyeganyeza inzugi z'imbohe, they shake the doors, zijya zinyeganyeza inzugi z'imbohe, they shake prisons doors, imigozi yari turi ku maboko, all rope which attached to you, yose ikavaho, and are broken immediately, ubundi tukagenda twemye. And we go freely. Kuri uyu munsi, today, Imana yifuje kongera kukubohora. God wants to release you. Imana yifuje kongera kukubohora. God wants to release you. Kubera ko hari ijwi ry'abanyamasengesho riri kuvugira hariya hirya. Yeah, because there is a voice of intercessors. Hari ijwi ry'abaririmbyi riri kuririmbira hariya hirya. There are voice from singers singing around Biraje you. kugira ngo bikubohore. They came to save you. Ubundi uyu munsi, to free you today. Uve hano. When you leave this place. Amen. Amen. Uyu munsi, today. Uve hano. You live here. Ugenda wemye. Going freely. Amen. Amen. Ntabwo nzi ikintu kimaze iminsi cyaratumye umera nk'umuntu uboshye. There is something which can have been if we attach you like mu rusengero ni iki kintu kisigaye gituma umera nk'uboshye. What is cause you to be like somebody who is attached in church? Ni iki kintu gisigaye gituma uza muri korari
umeze nk'umuntu uboshye. When you reach your choir, you look like somebody who is attached like this. Ikintu gisigaye gituma mu masengesho bayavuga ukumva birareba abandi bantu. When they order prayer, you don't come and say, no, it doesn't concern me. Niki cyabiteye? What is the reason who caused this? Reka nkubwire imbaraga z'amasengesho. Let me tell you the power of prayer. Zakongera. It can give you. Zakongera. It can be over. Zakongera. It can give you more. Zikagushyira ku rufatiro rwiza. And put you on the good foundation. Ukongera ukamera nka kwa kundi. And you're going to become like the way you were before. Ubwo Imana yandika we. When the servant of God wrote, yaravuze ngo haracyari ibyiringiro. There is some hope. Nubwo igiti cyatemwa, even if you cut a tree, gishobora kongera kigashibuka. It can reboost and humura haracyari ibyiringiro. There is hope. Urahari ngo dufatanye gusenga. Are you there so that we may Rambura ikiganza cyawe dufatanye gusenga Imana. Raise up your hand so Imana that we ikumpera may pray umugisha together. cyane. Imana iguhe umugisha mushiki wanjye. Imana iguhe umugisha mwene data. Haguruka mu mwanya wawe dusenga Imana. Ubwira Imana mu isengesho rivuga ngo ndabizi neza ko isengesho ryanjye uryumva. Ndabizi neza ko isengesho ryanjye uryumva. Ndasabye kugira ngo uyu munsi wongere umpagarika kuri rwa rufatiro. Wongere umpagarike hahandi wari usanzwe unzi. Place me where you knew me. Haguruka mu mwanya wawe tugusengere. Stand up in your time and let us pray for you. Imana ikumpera umugisha. May God give you blessings. Imana ikumpera umugisha cyane. May God give you blessings. Imana ikumpera umugisha uhagaze mu mwanya wawe. Well, you who stand, may God bless you. Nta wundi muntu uhagaze imbere. There is nobody else that you stand in front. Uhagaze imbere y'Imana isumba byose. You stand in front of the God Almighty. Uhagaze imbere y'Imana yaguhamagaye kuza mu materaniro uyu munsi. You stand in front of the God who called you to come to this kandi imbaraga z'amasengesho nizongera zikakugeramo neza. The power of prayer when it reach you very well. Uratahura icyaremwe gishasha. You're going to be back home as a new creature. Reka tujye imbere y'Imana dusenge. Let us go in front of God and pray. Nyagasani Imana isumba byose. God Almighty. Uwiteka Imana ishoboye byose. Almighty God. Uwiteka Imana nyiringabo. Uyu munsi turi imbere y'amaso yawe. Tugushimiye kugira neza kwawe. Tugushimiye ijambo ryawe. Tugushimiye kugira neza kwawe. Tugushimiye ubudahangarwa bwawe. Aba bene data bose bahagaze imbere yawe. Tuboherejeho imbaraga z'amasengesho. Tuboherejeho imbaraga z'ubutsinzi. Tuboherejeho imbaraga zo kunesha. Mu izina rya Yesu. Kugira ngo imbaraga zawe zibagereho. Urakoze kuri uyu munsi kubwo kugira neza kwawe no kubw'ijambo ryawe ryiza. Abantu bawe baryakiriye bose tubasabiye imbaraga kandi tubasabiye umugisha uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha. May God bless you. Mwese mwumvise ijambo ry'Imana. For those who heard the word of God, umugisha. May God give you nongeye gushimira abakozi b'Imana. Imana ibampera umugisha. Imana idakiranirwa. God give you blessings. Izakomeze ibongerera imbaraga zidasanzwe. Let God keep giving you more power. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana yacu ishimwe, reka twongere dukomere Imana amashyi.